Hello guys, welcome to Sirimukateka. Uyu munsi rero nje gusubiza ikibazo umukunzi wacu watubajije atubwira ati uzatwereke uburyo bakrea YouTube channel nziza ihemba step by step. Uyu munsi rero ndahari kugira ngo mbibereke neza step by step. Ikaze kuri Sirimukateka, niba ari ubwa mbere ndakwakiriye kandi none niba dusanzwe tubana nguhaye ikaze. Icara hano mu ishuri rya Sirimukateka twige. Nkibutsa ngo niba ugeze hano bwa mbere kuri Sirimukateka, mbere na mbere kora subscribe ukandi na like nkwereke uko bikorwa. Rero ikintu bisaba mbere na mbere bisaba kugira ngo utangire YouTube, uraza ube ufite ino application ya YouTube Studio, ufite ino application ya YouTube. Ibi rero numara kubifite hano muri application ya YouTube Studio, urabona twebwe ibi bintu byose baba bari kutwereka. Ifasha kukwereka amasaha abantu bakurebye, views wagize, ndetse ikakwereka n'iki, ikakwerekana analytics za video yawe uburyo iri guperforminga. Ntabwo ari nk'ibyo ngibyo gusa ikwereka, ahubwo ishobora no kukwereka amasaha umaze kugira mu gihe cy'umwaka. Uraza ukirika ahangaha handitse amasaha 20, ahangaha uzukirikeho, noneho utegereze gatoya. Ahangaha rero bagiye kutwereka analytics, wongere none uzukirika hano ku masaha 20, noneho bakwereke amasaha umaze kugira mu gihe kingana gute, mu gihe kingana n'umwaka. Kugira ngo urebe mu gihe kingana n'umwaka rero uraza ukanda mu minsi 360. Ukakande utegereze. Urabona twebwe rero tumaze kugira gute, tumaze kugira amasaha 80. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo cyatuzinduye, ahubwo twazinduye no kureba uburyo wakrea YouTube channel nziza ihemba. Amasetting yose ukayafungura wibereye mu Rwanda cyangwa mu cyaro runaka, mu karere runaka. Icyo ngusaba rero, reba ino video kuva itangira kugeza irangiye nkwereke step by step. Mbere na mbere ikintu urasabwa, uraza muri YouTube yawe, urasanga bimeze gutya channel cyashya ugiye gufungura. Uze ukirike hano handitse kuri yo. Ahangaha niho dukiritse. Hano ahangaha sorry gatoya. Ahangaha niho dukiritse. Ahangaha niho dukiritse. Noneho hano bari kukwereka ahantu handitse create channel. Ahangaha urabona ahantu bari kukwereka ngo create channel, niho tugiye gukanda. Step by step twitonze. Noneho ahandi hantu uraza ukande hano handitse create channel nanone. Urabona ko batubwiye ngo channel yacu yabaye created. Ikindi urakurikizaho, uraza wongera ukande hano kuri yo. Numara gukanda hano kuri yo, uraza ukande hano handitse view. Tegereze gato. Urabona ko hano bari kutubwira ngo create content on device. Ahangaha ngo creating content hehe ku device yacu. Ahangaha murabibona upload and record home or the go everything make public will appear here. Ibi rero sibyo bitugendere, ahubwo kitugendere no gukrea channel nziza ndetse step by step. Noneho hano wowe uraza ukande hano kuri aka kantu k'agakaramu, ngaka hano, cyangwa nkoresha iyi ngiyi nta kibazo. Akantu k'agakaramu uraza ugakandeho. Urabona channel yacu twayise Umucyo TV, umucyo wacu. Noneho hando ni umucyo wacu n'ubundi. Ushaka wabihindura bitewe n'iki, n'ibyo waba uzakoraho. Noneho akandi kantu hano ushobora kuza hano hari agakaramu ukaba washyiraho description cyangwa ibyo channel yawe ikora. Hano nenda reka tuvuga ku ikoranabuhanga. Wabikomeza ukabyandika, noneho ugakanda hano kuri save, yaba ari WhatsApp channel ufite ukayishyiraho. Ibi ngibi iyo birangiye rero uraza ukopirane ibi byose. step by step ngenda mbikwereka. Nkwibutsa ngo niba ugeze ino video ahangaha kandi like,
niba utarakanda subscribe naho yikande, niba uri mushyashya hano nongeye kukwakira. Uraza uza hano muri Chrome yawe noneho, uraza hano muri Chrome yawe, utegereze Chrome yawe ifunguke, Chrome yawe utegereze ifunguke. Noneho uraza hano basacingira, ahangaha basacingira, uze wandikemo Creator Studio, sorry gato, Creator Studio. Twebwe rero urabona twari dusanzwe tuyifite, ino Creator Studio twari dusanzwe tuyifite. Uziyikandeho, Creator Studio utegereze irodinge. Mbibutsa ko impamvu ugomba gukora subscribe niba ugitangira YouTube, iyi video iri bugufashe ikwereka amasetting yose ugomba gufungura, ndetse inakwereke byinshi ugomba gusetinga kuri channel yawe kugira ngo ufashe algorithm ikumenye. Mbibutsa no kureka ikintu cya sub for sub kubera ko cyica channel, zikore ariko zibe subscribe ziri active, abantu bayikoze bari interested n'ibintu ukora. Urabona ko rero dashboard yo kuri YouTube Creator Studio yamaze kuza. Reka dutegereze ize neza. Urabona twebwe iyi ni channel yacu igize gute, iyi ni channel yacu ifite abasubscribers 404. We rero ikintu urakora, uraza hano mu nguni turebe ya channel yacu nshyashya twakereye. Uze ukirikeho. Noneho uri buhite uze ukirike hano hantu handitse switch account, ahangaha guswitchinga account. Ukore switch account. Noneho uraza utegereze switch account, uze ukande hano handitse umucyo wacu kubera ko ariyo account twakereye. Nibiza gutya nibigukange birajya bigenda byihindura. Utegereze gatoya, tugiye gusetinga setting zose bavuga kuri YouTube zishobora gufasha mu creators akaba yakura kuri YouTube, cyangwa ntagire ibindi bibazo ahura nabyo akaba yasaba monetize bikaba byakunda. Urabona ko rero byamaze kugira gute gukunda, twamaze kwinjira muri ya YouTube studio yacu. Ibireka tube tubikupiranye. Ibireka tubikupe, noneho twongere dusubire muri ya YouTube studio yacu ya application. Tugiye kuri dashboard, nayo tugiye gushyiramo ya channel yacu, switch account, dutegereze account zose loading zize. Urabona ko account zose za loadinze zaje. Account zose zaje. Noneho duhitemo ya account yacu nshyashya tumaze gukora. Noneho iyi account nuza ugakanda ahangaha, nuza ugakanda hano hantu handitse iyani hari ikimenyetso cy'idolari, reka tuhakande urebe. Baratubwiye ngo witegereze neza akantu ku kandi. Baratubwiye ngo monetization is not available in your location. YouTube partner program not available in your current location in Rwanda. If this is a mistake, please update your location in studio.youtube.com using a web browser. Bari kutubwira ko monetization cyangwa guhembwa muri location yacu turimo itemewe cyangwa bitakunda. Noneho tugiye gusubira kuri ya dashboard yacu, tugiye gusetingiraho ya setting, noneho turi bugarukemo ibintu byose byakunze twabikosoye. Niba rero ugejeje ino video hano, nizere ko ufite impamvu yo gukora subscribe bitewe n'ibyo wabonye twigisha. Dusubire muri ya website yacu twari turimo. Ahangaha twari turi. Kubera twari twavuyemo bibanje kurodingaho gakeya, dukande continue. Nukanda continue rero uraza ahantu hameze gutya. Dukande next hano. Noneho nubona ugeze kuri dashboard ingana gutya, imeze gutya, urabona ko
hano abasubscribers ni 0, abasubscribers ni 0 hano. Noneho wowe uraza ukande hano hantu handitse hari setting cyangwa hano hari no setting. Uri buze uhakande. Nuhakanda urategereza batwereka ibintu by'amacano by'amapamisheni. Kanze mbisobanure noneho. Hano handitse current USD. Channel yawe ihembwa mu mayero cyangwa mu madolari. Noneho twe turaza dukande hano handitse channel. Hano handitse channel. Noneho murabona ko ibintu birimo kugaragara. Batujyanye hano handitse basic information, advanced setting na feature eligibility. Noneho hano muri basic information. Kanze mbisobanure neza. Hano handitse current of residential, ni igihugu urahitamo kimwe mu bihugu byemerewe guhembwa. Kanze duhitemo Australia. Nta kibazo washyiramo Australia irimo, Amerika irimo, we biraterwa n'igihugu ushaka gushyiramo, ariko icyiza washyiramo Amerika. Hano kuri keyword rero niho ruzingiye. Abantu benshi naberetse uko uburyo impression yanjye yiyongereye mu masaha makeya. Ahangaha rero kuri keyword ni ukuza ukabwira YouTube ibyo ukora. Hano ni ukuza ukabwira YouTube ibintu bimwe na bimwe ugenda ukora. Nenda ukayibwira ati nkora tech tutorial, ugashyiraho akadomo, ugashyiraho ibintu byinshi. Niba ukora umuziki, niba ukora buri kimwe byose ukabishyiraho. Twaje hano kuri advanced setting. Turagerageza kwihuta kugira ngo video yacu itaza kuba ndende. Hano barakubwira ngo ise content yawe igenewe bande. Uzaza wishyira hano not set this channel as not made for kids. Uzaza ubabwire ko idakorewe abana. Ugaruke hano hejuru ahantu handitse feature eligibility. Feature eligibility rero harimo standard feature, intermediate feature na advanced feature. Kuri standard feature rero iyo ibifunguye kwa uploadinga video, gukreate ama playlist, gukora ama collaboration, video to play. Reka tubyihorere. Noneho intermediate feature nuko waka-upload. Iyo yafungutse wa uploadinga video ziri hejuru y'iminota 15 ugakora live, ndetse ukagira gute ugashyiraho n'ama thumbnail. Noneho advanced feature yo ni uburyo igufasha kwa uploadinga video nyinshi buri munsi. Izi feature rero zigenda zifunguka bitewe n'uburyo bigenda gute, n'uburyo ukoresha YouTube yawe iri active. Noneho ino ya nyuma ya advanced feature niho harimo channel history. Channel history yawe iyo ukora day to day uhozaho ni hano ifungukira. Noneho tugiye gusubira muri app ya YouTube Studio murebe changes zabayeyo. Turaza tugaruke hano. Tubikupirane byose tubikuremo, twongere dutangire. Niho bigire gute, niho biri bukunde. Uraza muri YouTube Studio. Muri YouTube Studio yawe utegereze biroding. Uza ukande hano kuri Ian. Ndi kubona hano monetization batari babya-updating. Ntago barabya-updating bisabye. Reka nze dusubire inyuma. Ntago barabya-updating. Murabona igihugu cya twasizemo Australia. Nibamara kubibona, kubera ko YouTube ntago ihita ya-updating ayo makuru uwo mwanya, niza kubibona ko twabihinduye iri bya-updating ku buryo ahangaha handitse monetization is not available in your location. Nugenda hamwe twashyize Australia ukahashyira Amerika, byose biri bugire gute, biri bukunde. Rero niba ino video waba wayishimye cyangwa hari ubumenyi uyikuyemo yaba yagufashije, wibuke ukanda like, ukande subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo dutanga mu bambere. Let's go muri video z'ubutaha nzaza mbereka uburyo wabona internet y'ubuntu udasabye kugura amamega.